Serina, ya Allah. Gila, apa? Gila. Udah kangen banget kan. Mas itu kemana? Aduh, atuh. Siap mah. Tadi pinjam duit. Ayo itu sama. Balik siapa yang tadi ngasih duit, ayo tambang kan. Bukan saya kapan? Ini chattingan. Oke, apa maneh mah? Yang ngasih siapa? Ke rumah diantar, ke rumah minjem duit, enak dah bang. Ya, segini numpan apa ya? Karena sih mana? Di cici aing keur bahagia ya bos. Bagian naon ieu teh? Awewe pan teman-teman awewe. Di mana? Gitulah di pos ya. Ya ayo tuh urang sampeurkeun ka ditu. Ayo. Dari jalan dah main aja. Heeh. Datang mah mutuk si abang. Nah, kayaknya tadi dua anak ngomong kan tuh lagi Diomongan kucing cicing di dia tiis. Heeh, kumaha teh? Nah nunggu coba ge. Hantur. Jadi baca untung saya jadi King Kong nage. Gah, mungkin teuing siapa saya di. Mending cicing nih dia. Oh, siapa di gelo? Main game deh ah. Mang, main game deh boga teh game na. Henteu. Jual HP main na. game wae doang jika kabogo wae di main game tinggal lagi di. Jual HP na aya kota ada we. Gua emang gitu teh. Mana we teh kita raju. Kela tuh dah gua. Tunda kan. Di arah aja sana. Kita Saya kelihatan bisanya. Mang Intan orang mana? Anak Oh, masih sekolah. masih Kelas berapa? kelas 8. Enya kumaha sih si Raju teh awewe mah cenah dina fotona mah halus tapi aslina mah siga benguk. Tuju ngomong HP. Padahal yang padahal. Wah, enggak cali. Kelas 8. Kat. Oke teman-teman, jangan lupa mampir ke channel gua Obel Project. Jangan lupa di subscribe, like, and comment di bawah ya. Jangan lupa juga mampir ke IG kami. Namanya apa? Obel Project. Oke. Terima kasih teman-teman. Yuk.